Okay, so mapan tayo dyan. Teaching tayo manan. Hallelujah. Di na palabas, sursurok ka na kayo. The plan of God, the family. Kita dadag iti naisursurok ka na kayon, nga babasa tayo dyan Genesis nga diyan. Plan of God in the family, wano iti husband and wife, isumalang, the family. Number 1, they could not go and multiply and replenish the earth. May sadayay. Pero, nainayong gamit dyan, ang kalanggam multiply dyan anak mo, kailangan nagbaling nga na Diyosan. Antayo lang nga nagdingan dito, kita nga talaga dyan family. Nagbalin nga na Diyosan dyan anak mo. Dyan nga rin dyan may prepare mo, dyan lang dyan may tugot mo dyan heaven. Hallelujah. Awan maitugot mo ito. Malaksik diya kararwa. Amen? Kati pamilya mo kuma. Okay? So now, tadya Malakay. Paki-review lang basit. Okay? So Malakay, chapter 2, verse 14 and 15. Sige, tabasahan tayo. Halangag multiply The purpose niya po Diyos sa marriage life, iti paggapuan, iti pa nag-multiply. Ang maperperbert nga o di conforme pag-multiply ang titao tata. Okay? Si Basa. Witness at witness the marriage ni Apo Diyos, kang urunahan. Okay? Tuloy? Okay. Verse 15. Body and spirit, not only body, okay? And? Okay. So makita yo, nga, dahil number 1, in suro-suro, the Bible. Nga, usto day go ye and multiply, nag-iagasawa, multiply na. Pero, ti panag-multiply, hanlang nga, agpatinggay jay. Kailangan na Diyosan, ti may produce. Godly offspring. Amen. So, kitaan nyo rin nga mangyari di family yo. Amen. Okay? Number 2, nga, ipakpakita ka na kayo, that nga relationship, the marriage, i-demonstrate na or i-portray na parang naday relationship ni Jesus kini church. Amen? Isu nga, ni Apo Diyos kayat nangagbalin nga, faithful ti may sa kinmaysa, ijay nangasawa na. Amen. So now, the picture tayo, Ephesians 5. Verse 30, rugi tayo dyan, 30, hanggang last verse. Basa. Okay. As the scriptures say, a man leaves his father and mother, and joins his father, and the two are united one. Okay, so makita yun dyan. Tiya lalaki, panawa na jay, naganak kanya na. Kat makitipon ni jay, asawa na. Okay, balindang may sa. Now, tuloy. This is a great history, but it is an illustration of the way Christ. Yan. So magita yung,
nga ti illustration ti marriage ket ni Jesus ken iti church. Tuloy. So again I say, each man must love his wife as he loves himself. And the wife must respect her husband. Yan. So, makita yun dyan nga ti marriage ket i-demonstrate na, i-illustrate na da dyan relasyon ni Jesus ken iti church. So, ti akman ti lalaki, jay akam ni Jesus. Ti akman ti babae, jay akam ti church. That's number 2. Kailan makita tayo? Hallelujah. So nga, no apay nga may bagbaga nga wives, submit to your husbands because the church must submit to Jesus. Ang ni Jesus nag-submit ti church. Amen? No apay mat nga husbands, love your wives because ni Jesus tinangayat ka na tayo. Nga first. Amen? So, ang ti lalaki, ti produce na, dayay. Dayay adaki ni Jesus para iti church. So, da tayo, nga lalaki, ti umuna, nga mangayat kini asawam. Asawa tayo. Haan nga, han mo nga urayan, nga mumayat, mumayat ti ugali na sa mo ayatan. Because, no kasyay, ni Jesus ko mga rod, urayan na nga mumayat ti ugali tayo, sada tayo ayatan. Pero inayat na tayo ni Jesus, uray di madmadi tayo palang. Kit kay ayat natin mang pamayat. Okay? So, maawatan nyo, nga lalaki kadwa, love your wives. Amen? Okay. So, anya ba illustrate tayo. Ijan. So, ni Jesus, kuna na, taraunan na tibagina. Yung atrasan tayo dito. Okay. Bakahan nyo na nakita. Verse 25. Atras. Yan. For husbands, this means, love your wives, just as Christ loved the church. He gave up His life for her. No, basa-basaan tayo rito so disqualified tayo amin. Nga lalaki. Kita nyo, instead ni Jesus tibiyag na, ije church. Lalaki, itid mo man, biyag mo, ije asawam. Amen. Kasam data, nga akman kumati lalaki. So, no, minsan, tidak duma ka kadwa tayo, datayo, interesado tayo, niya. Tayo. Pero naduma ka kadwa tayo, anda interesado ka gito nga teaching, ti husband and wife, one of family. Kunada mayat kami mat. Are you sure? Are they sure? Sigurado na ba nga mayat na? Nga dyan lalaki ba? Akmo na ba na? Datayon to pa yung umay. Tingarkaro dyan ang umay. Baka mayat ti papasyaran na. Pero handa fulfill the plan of God. Tilang aramidan da, jay mayat ti kukuyugan da. Kunadan nga mayat ti marriage life da. Ada ti plan of God nga dapat tayo nga fulfillan. Han nga jay mayat lang ti kukuyugan. Amen? Kailangan makita yun ay. Ang agaputa mayat, ikata na matpiman ti medyas ko, punasa na ti sakle lang. Ni Jesus ay ito eh. So makita yun jay just as Christ loved the church. So siyak to pa ikatsang ko may baga nga naaramid ko na ita kinimisis.
Ngam, itry tayo. Nga i-receive dyan love of Christ, tayo sulang na tayo makasupply. Amen. Hallelujah. Tuloy. Verse 26. To make her holy and clean. Inted ni Jesus, tibiyag na, para kada tayo tapno pasantuan na da tayo. Dalusan na da tayo. Ugasan na da tayo. By the cleansing of God's Word. Amen. Hallelujah. So dita, di lalaki timang ugas. Ang di babae. Tadya tayo ito ng ugas kini Jesus. Ni Jesus, sinang pasanto ka na tayo. Nang dalos. Wow. So nga na tayo padalusan tayo kini Jesus. Ngam, numapan tayo di marriage life, data. Taramidan di lalaki. So nga papintasam nga rod ni asawam. Ngam, timang papintas si asawa, number 1 ha. Tadyahaan nga konsumisyon. Han lang nga di gatangam tibado. No pa'y nayon na di. Ang gatangam ti oil. Lotion. Nagidyaw sa rin, pira lang di. Kosmetika kinsuron da samyasa. Ngagbaliw ti rupam. Sabali lang di. Now, to make her holy and clean, washed by the cleansing of God's Word. Ito ti aramidan ni Jesus. Amen. So nga, tayo mo't mga lalaki at kitaan tayo. So nga di bang papintas ka nakwa na number 1, wag balbaliw ka. Amen. Tanuhan nga ko konsumisyon, pumintas. Muray gatangam tibado na, sapatos na, no konsumisyon, akat on lata. Pangit lata. You see? So, ni Jesus, tajay kina siya sinuna, tayo ugali natin mga papintas kada tayo. Number 1. Ngam talaga kausan natin church. I-provide na nga talaga mat uray dagiti material things. So dagitat i-provide mo nga lalaki. Sikamat nga babae, kailangan nga ag-submit ka mat. Amen. Tapno aramidan diyan lalaki. Diay. So nga, minsan adadedeng-denggan tayo Lord. Kunan dagiti kakadwa. Met kami matpay. Da kayo Tiapan makimins. Maki-women's fellowship. Tada kami, met kukuyugan mi. Are you sure? No siya kat sigurado ka ba? Apay di kukuyugan lang aya? Oray man mayat kukuyugan nyo no. Hanyo fulfillan the plan of God. Number 1, the godly children. Okay. Hanyo nga iyag day anak yu kiniapo Diyos. Hanyo isurwan isudat na Diyosan. Ure man mayat kukuyugan nyo. Hanyo mapulfulfill diya. Ngam da jay tipang singiran ni Lord kada tayo. Hanga day mayat kukuyugan. Amen. Hallelujah. So that's number 2. Kailangan nyo makita nga parang tayo sa relationship ni Jesus kiniti church. Verse 27, hallelujah. He did this to present her to Himself as a glorious church without spot or wrinkle. Kita nyo? Sino na rin-wrinklean ni asawanan? Ti konsumisyon. Amo ti wrinkle de kurot. Or any other blemish.
Instead, she will be holy and without fault. Sika mo lang ti agsayaat. Wano, paka-irepresentaran ni asawam. Ikad numayat ni asawam, para mo langking ka. Amen. No, malaksig no si Luso nga lalaki deta. Ana papintasin ni asawa na. Bye-bye, ana nga napapangit tawan mayat. Mangkayat. Pero hanga sa ni Jesus. Ni Jesus papintasin na ni asawa na para kanya namot lang. Oh. Diba no, kaspargan, kasi ka, no, kitanda ni Mrs. Kat, napintas ni asawa ni Pastor, no, kunada, tipang banat ko jay, kaan nga ko konsumisyon, so nga, hanga makurot-rot, timuging na. Kasi latat, isungbat ko. Amen? So, kasyay. Amen. Tagitatin tayo fulfillan. So nga, ikitaan tayo nga lalaki mo, pati isuot ti asawa, nakitaan. Amen. Hallelujah. Lalaki. I-representar tayo ng Lord Jesus. Dadya tipol fulfillan tayo gayam, yung marriage life. Amen. Nakayumot ka babae, representar you the church. Papintas kayo mat, para kini Jesus. I-respect yo, ni asawa yo. Kakaspa ng respect ti church. Kini Jesus. Respect. Amen. Respeto. Iso nga dahil di, berbiro kon mo lang ti lalaki mat, respeto. Respeto yung mat. Uray mat nawa na mamuk akat. Respeto. Amen. Respeto umlatama ta. Amen. Respect mo kas asawam. Hanga ay laklakayan. Hanga dagaya kasay. So nga ngayon, suro-suro tayo na dyan. Idi. Tati ayan, nagam na dyan, respect. Amen. Okay. Hallelujah. Nga mumununata yung alalaki. Nga mga ramit kumati akam tayo. Tain muna ni Jesus. Amen. Verse 28. In the same way, husbands ought to love their wives as they love their own bodies. Anya day tatay, husbands, love your wives as Jesus loved the church. Tata, as they love their own bodies. Amen. For a man who loves his wife actually shows love for himself. Amen. Lalaki, kas panagayat mo iti bagim, sa di kasam kini asawam, only by the character of Christ. Nakayaan tayo nita. Amen. Numangmangan ka, minsan malipatam ni asawa mo. Kaan. Madaw na magat. Ayaw ba wadi? Sige man lagi po nabsukan. Saan to birukan no? Awanan nabsukan. Kaya na jay, kaspa ng ayat mo ti bagim. Nga day madim di bagim. Madim di sarilim. Tiket ko asawan. Madim di biyag mo. Manyatihan mo kayat nga mararamid king ka. Kasi matan mga mat nga aramidan. Madim ti masaksaktan.
Madimot ang pasaktan karod. Handang iti makana. No sikakat nasakit no masaktan ka, amumat nga nasakit no masaktan. Wala. Dagita ti teaching ti dagitoy. Husband and wife or family. Nga ti amon ti duman na fulfill kanya na dayay. Tahan damat nga agsinsina. Adada nga kukuyog. Nga adada specific nga fulfillan tayo. Nga only through Jesus Christ nga kayaam na ita. Iso nga, anak ka mamati, awan tayo muna iti word of God kat mapulfulfill na the plan of God. Amen? Dagita. Ayam ba rin? Only no mapno kay jay life ni Jesus. Nga kaya am dayta. Okay, so that's number 2. Number 3, lumapan tayo yung Genesis, number 3. Ag tinulong kayo, da jay helpmeet nga di ay, ada jay pagtinulungan nyo. Okay. Surok-surok ay dinapalpalabas. Genesis chapter 2, verse 18. Basahan tayo pa diyan. Okay. Then the Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper who is just right for him." Amen? Deta ay, uray no nabasa-basak deta, adat itlaim, nga isubsubli ni Apo Diyos. Nga adalak manan. Ada dagiti message, idi nga nangangag ko, inaramidan ni Apo Diyos, jay lalaki, ti katinulong na wano kadwana, tamalidliday, da jay gamin din bagada. So, na-adapt ko rin ay. Aglaladingit kami ni Adan. So, inaramidan natin babae. So, ti babae nga rod, ti ayan ti joy. Ti lalaki. Nukas jay. Pero, hanmat. Tanoy jay ti ayan ti joy mo, di awan the Holy Ghost. Tati joy lang is the fruit of the Holy Spirit, not the fruit of the woman. So, hindi ko nga na-question na ranan na dyan, the more nga dadalak, hanga di ay tirason. Hanga di dyan naliday ni Adan, because the life na, life of God. The joy na, ididamo ni Apo Diyos. Amen? Kaan nga naliday ni Adan, iso nga inaramida natin babae. That's not true. Nalayong. Tano talaga nga kasyay, i-require mi kada kayo bababae, aramidan nyo na kami nga naragsak. Sati akamyo. Naliday kami, no? Wang kayo, di. Da kayo nga rodti, inaramid ti Diyos, nga pakaragsakan. Kamapay na mamisar at pag misuutan kit limat. Imbis nga rumagsak na lalaki, hanmat. So, that's wrong. Nga teaching. Titunay nga yan, the joy is God. So, naragsak ni Adan, di awan pa yung babae. Tati joy kanya na, the Holy Ghost. Nawatan yun. Pero hangko ay bagbaga, nga wanti, pagsayaata na, dyan nangaramida nati, babae. Tati, purpose na, aramidak ti babae, ngagbalin nga, helpmeet, katinulong na, ijay plan of God. Amen. So, ti pagtinulungan dyan lalaki, kinday babae, jay plan of God.
Okay. So, kaspergan the plan of God, nga da dyan multiply peso. Handa nga multiply, no lalaki lang. Amen? Han nga mabuti relationship, nga mangi-demonstrate kini Jesus, kini the church, no lalaki lang. Yan ang burtungin bagtatay. Amen? And, saan nga mabalin, nga, ti lalaki, laeng, iti, mangi-manage. Iti sanikwa ni Apo Diyos. Takunan ay Genesis 1:28, Go ye into all the world and replenish the earth and subdue it. Iturayan nyo, i-manage nyo. Parmakan nyo tilubong. Amen. Tatla, sa mainayon ni verse, Genesis chapter 2, verse 8 and verse 15. Isudati mang cultivate ije garden of God. Amen. So, radya kumati pag tinulungan da. Hallelujah. Amen. Now, iso nga di management, kakunakti sa nikwa ni Apo Diyos, hindi kayong agtinulong. Lalaki kin babae, agtinulong kayo dyan. Pero tiin mo na dapat nga maunor siya lalaki. Because he is the head. Hallelujah. Iman-manis yung ba sa sanikwa ni Apo Diyos? Now, the sanikwa ni Apo Diyos, kay pamanis na kada tayo, ada ti plano na ijay. So, dapat i-manage tayo sa sanikwa ni Apo Diyos according to His will, to His plan. Han mo i-manage, ijay pagayatan ni Satan. Ijay pagayatan ni Apo Diyos. Kaya kayong agtinulong. Hallelujah. So, ano minsan, di pagririyanti, agasawa, dagijay, sanikwa, nga in pamanage ni Lord. Imbis ko mga agriri kayo jay, adalan nyo what is the plan of God. Apa nga inted na kada kayo na kita. Kita nyo anak, dua kayo. Alang ama. Pag tinulungan nyo nga, aramidan nga, na Diyosan. Amen. Material, ganun din. Pag tinulungan nyo nga usaran, iti purpose ni Apo Diyos. So that's number 3. Iti management. Okay. Number 4, to serve God. Family, ket purpose ni Apo Diyos, ag-serve na kanya na. Amen. The book ni Joshua, 24, verse 15. The people replied, we would never abandon the Lord and serve other gods. Kita nyo nga ti pamilya, yung hangag serve other gods. No, digit di, jay Diyos nga nagparparang kada Abraham, kini Adan, kini Moses, kenda dumapay, isuti Diyos kapag serban. Okay? Tuloy. For the Lord our God is the one who rescued us and our ancestors from slavery and the land of Egypt. He performed mighty miracles before our very eyes, as we traveled
through the wilderness among our enemies. He preserve us. Tuloy. Okay. Ni Apo Diyos nga naday iso ti pagserban. So makita yo. So it was the Lord, basa. Oh, so makita yun. So ijay, talaga nga ni Apo Diyos, ti dapat pagserban. So as for me and my family, kuna ni Joshua, we will serve the Lord. Amen. Verse 15, iti King James. Okay. So makita yun dyan. Dyan, last part. But as for me, kuna ni Joshua, and my house, we will serve the Lord. That's number 4. Amen. So now, additional dito'y, pirukan nyo, dadjay, specific purpose of God and your family. Birukan nyo. Nayon nyo dito ya. Is number 5. Kasi the family, ada di mission dita. The family nga mabukal dito'y earth. We have a mission. God has a purpose. It's a family nga nabangon. Amen? So, nikakayo di example, kas kumakada kamin. No siyak. Kenti pamilyak, dito kon nga maawatan, the purpose of God in my family is to serve Him, pero ti specific may kastami nga ag-serve is to preach the word, amen, as a ministers. Hallelujah. Diyan ko nga mawawatan tata. Nga ti purpose gayam ni Lord Mat, iti family, ket asikasuan mi ti ministry. Amen. So, in-encourage ko karigid ubing. Maki-join kayo. This is our mission. This is the plan of God, a specific nga plan of God for our family. Yes, aming nga family, ket ag-serve kini Lord, pero ti bagbagak ditoy, ti specific nga kausaran nyo met nga family. Biro ka nyo di ay. Guide mo ti family mi dyan. Ay tamanan. Han nga basa-basa manan na ito'y. Karkaro din madakkelan ti ubing mon. Medyo narigat mon nga may manage. Pero, nunangag mo, i-try mo, ngay apply. So, kitaan tayo kadimat. Ni kanyak na dyan, may family. Ang ko'y bagbaga nga aming nga family tayo, ag full time tayo amin. Pero may family kasi ay. Siya kini misis, kini kitubing ipaiwan na kada kami dito church, dito ministry. So, because of that, na nakita, so, pada sa klata nga i-guide isuda, nga maki-join. Iti ministry. No, anya day give da. Iso nga maki-involve da amin. Because that's the plan of God. Tahanak to masingir. Amen. So, no, kitaan tayo na Evangelist Philip, iti Bible, di Acts. So, na ito maysa nga napili nga deacon. So, kitaan tayo kani. Numaminsan, di ba, family na wara-wara. Pero, adadagi family nga talagang isuda amin. At adati pa aramid ni Lord kadakwadang specific
Okay? The Evangelist Philip, Acts chapter 21, verse 18, verse 9. About ministry pa lang na ito eh. Pagkita ka na kayong ati, family ni Philip, kastoy, ti akumda. Okay? Basa? Okay. Balay ni the evangelist. Okay? Okay. So makita yo? Verse 9. So makita yo? Pa-prophets, dagijay, anak ng babae. So the plan of God is the family ni Philip ket ag-serve na kanya na. Amen. Pero the specific, ag-minister na. So the first. So ano kasi the family yo, na the purpose, that the fulfillan nyo. Ang aday nagkukuyog kayo laang. Iso nga, fulfillan nyo ba diay? Nagijay 1, 2, 3, 4. Ngayon bagtatay, dito yung ngay, number 5. Iso nga, kita no siya kat the family, no da sumiyasi jay, i-rebuke ko, or counselak diay, because no, this is the plan of God for us. Akmen tayo. Asikasuan tayo ti ministry. Ni Philip kasi ay. Amen. Oh. Hallelujah. Di family nga yung ay mat nga ta. Kung ano da kayo pwede nawara. Politician, di may samet, karpintiro, di may sa, mo nga mon. Possible nga dati kasyay. Pero, kaadwan, noan niya tinted na di ama, iso ti agflow. Iji family na. Amen. So, husband, noon ni Brother Chamag, serve kay ni Lord, pero a driver, mabalin nga lugan ti asikasuan na. Or asikasuan na. Pero agiluglugan da iti makasabaan na. Kasmarigan. Ijay kat kasabaan tayo na kita kwa agipatugtog tayo ti kastoy. Tadamat ti kakasay, the driver da halos nalalaing da amin nga agmaniho. Amen. No, ikwa tayo lang nalangkin ni Sister Agustina, Brother Noel, kaduan driver da kita. And truck ti man ni Honda, negosyanti. Ngam anya ti specific nga ta. Negosyanti kayo lang nga ta. Uno da papaaramid ni Lord. Uno da kayo ti mga ramid ti temple tayo. Ta imposible lang ba't negosyo kayo for your own. Ket kunak nga rod nga ti plan of God, apay nga naadda ka, apay nga naadda ti family, for His purpose. Adda ti mission mo ditoy, earth nga aramidan para kini Lord. Hala nga mission mo nga aramidan without God. Sabali dayan, natnag dayan nga puli. Nawatan niyo. So hangga kumaan na adda, nawan ti plan of God. Pero aduti saan, na nga nakita the plan of God, the plan kit di ni Satan tinafulfill ijay life da, ijay family da. So kada tayo hanggang say, ada tayo the positive side. So, dajay, kasparigan ni Achuan kunana. So negosyante. Negosyante ni Achuan, halang pastor, negosyante. Mas kwa iso na tinegosyo, iso nga negosyante, ni asawa na, anak na negosyante da. Pero amo yung tikuman na.
Tithes kayo. Tithes kayo amin. And then, serve tayo kini Apo Diyos. Tumulong tayo ti tao. Tumulong tayo ti pastor. That's their mission. Amen. So, no, minsan, mamisak mo't kanya na kasi no read, no write, pero apay nga ta, isuna tayo na di ay. Apay nga bumakbak nangak, ada pa paaramid ni Lord kanek. Kung nanapiman, o dagito'y kumati makitan tira duma. Amen. Hangad di bumak nang dalangkat, period. Bumak nang da, ada pa paaramid ni Apo Diyos. Hallelujah. Amin ninyo di ay. Kailangan nga may patungpal tayo na kita. Hallelujah. So, parasan tayo may panunutin. Dapat sakbay nga mapanak na fulfill the plan of God in my personal life and in my family. So, biro ko nyo the specific nga purpose ni Lord iti family yo. Hanlang nga dajay nagpinunas kayo ti dapan, uston ti couples fellowship. That's not the end. O, beginning lang dagayay. Nga testimony at ti mas deeper kailangan tayo maawatan. Tadjay iti makayayo kini Lord. So nga tumulong kayo kadigida duma, nga magkiyo-join, tati amuda, mayat na kano, mayat mo tinda mo tiyo man ag-restaurant, mayat tiyo iisuman dahi jay. Tati atin baga na, kayo ag-restaurant, no, ag-asawa kayo, mayat iisuman nyo, and that's it. Naglaka magang mapulfilan mo kasi. Nga maandag ito'y, ti papulfulfill na. Hallelujah. Amen. Okay. Sumabantaw kini Noah. Biro ko nyo mat, iso nga ni Noah, kendi family na, iso da mat tinapili ko ma, nga mangisave, tila tao at a time. Iso da di mangi-prepare ti daong, in paplano ni Lord ay before their creation. Amen. Ada mangi-prepare ti daong, tade daong, picture na dajay salvation nga iyag ni Jesus. Hanga di baksin di ay. Dajay salvation. Sino ti mangi-portray jay, sino ti mangi-parang? Ni Noah, kendi family na. So na-fulfill kini Noah. Jay plan of God ijay family na. So nga adda tinakalemeng no hanyo makita nakalemeng. So nga ikararagyo nga mai-reveal. Amen. Genesis chapter 6. You read over 6. Ito ti may isa nga kailangan nga ma-fulfill kada tayo. Jay plan ni Apo Diyos ijay family. Anya ti akmen yung nga pamilya. Apay nga naada kayo. Oh. Verse 6. Rugi tayo dyan. Gana verse 9. And ni Apo Diyos ada puso na. Ada ba heart na? So nga muna masaktan, amo na mo't maragsakan. Amen. So nga nga da tayo create na, the heart tayo mo't. Ta image and likeness. Amen. Sige, tuloy. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping, and the fowls of the air, for he prevented me that I have made it. Dahil ko ng tinaduma.
apay haan nga tanga mo ni Apo Diyos, ngagbasol da, apay nga, agbababawi mo't gayam. Okay, hana lang kumang gaming nga inaramid. Tapno awan ti pagbababawian na. Handa nga naawatan. Ni Apo Diyos, i-create na nga ti tao, image and likeness na. Aamu nang agbasol da, pero, han nga da jay ti purpose na. Amen, isu nga, nagladingit isu na. Grieve. Amen. Okay, tuloy. Ang nga da ti topic. Verse 8. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Oh. Nyangay, ni Noah ti nakasarak ti parabor. Or iti mata ni Apo Diyos na ay ayo kini Noah. Amen. Apay, nga na ay ayo kini Noah. Verse 9. These are the generations of Noah. Noah was just a man and perfect in his generations. And Noah walked with That's the reason. Amen? Makita yun dyan, he is a just man and perfect in his generation. No one is perfect kung ang tiraduma. Itangay. And Noah walked with God. Tati perfection pa kini Apo Diyos, jay magnaka ti pamati. No perfection ti tao, sabali. Kini Apo Diyos pa'y no magnaka ti pamati. So, ni Noah, adda kanya na diay. Nga faith. So nga na, nag-flow jay grace. Binilib na, da jay ibaga ni Apo Diyos. Amen. So nga din baga ni Apo Diyos, yan no, basahan tayo, din baga na mga ramid ka ti daong. Sino ti kadwa na nga nangaramid? His family. Manmanot tinmulong. Siguro ada tinmulong. Aalanda mo't siguro jay wasay. Tawan ti chinso at a time. Ngam siguro na bannog da. Apay na ito nga aramidan tayo. Agmauyong tayo. Kararamid tayo ti daong dito tuktok ti turod. See? Pero danuwa, kaya family na, isudat na nag-stay, sudat nang ilipas. So God has a plan. EJ family tayo. Nga dapat tayo nga gampanan as a family. Hallelujah. Nyamat tidaduma nga makita yo, adu na ito'y no'y parangko kada kayo. Ni Lot, parangko kada kayo ni David, parangko kada kayo ni Abraham, parangko kada kayo ni Gideon, kenda dumapay. Adda ti rule day family da dito'y earth. Amen. Isu nga da degam di maysa nga purpose ti family. Adda rule. Nga dapat mo yung you. Hanla nga mo. You. Da kayo. Ada gampanan nyo. Biro ko nyo riyay, ta isu ti fulfillan nyo. Nung makita yun riyay, kat fulfillan nyo, iti ti pakaramidan da do mga promises of God. Ngakas ni Abraham. Ito di, kanang ko ibasbasa. Genesis, chapter 18, Rugi verse 17. Basahan tayo di ay. Okay. Hangko maibasa amin namin. Ngam kitaan nyo, tikunan ni Apo Diyos kini Abraham. And the Lord said,
Shall I hide from Abraham that thing which I do? Ilimod ko ba kini Abraham? Okay, verse 18. Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation. Now, the purpose ni Apo Diyos kini Abraham, again, day kapututan na, his family, agbalin nga mighty nation. So, kita nyo ti Israel? Oh my Lord. Nagasatan no kasi family. Amen? Iso nga, ti purpose met ni Apo Diyos kini Abraham, mga ramid ti nation. Kanya ti nation ay puli. Amen? Ang ada ito'y dagang nga Pilipinas, ti nation nga Pilipinas, ti tao nga Pilipino. Kompormi puli damat. Kam ni Abraham, ti pinili ni Apo Diyos nga aramida na jay family na puli na nga mighty nation. And all the nations of the earth shall be blessed in him. Apay manandiyay na inayon. Because napili nga jay kapututan to ni Abraham at dati may anak ijay nga pakabindisyonan ti amin nga puli. So ni Jesus. So that's the plan of God. Kini Abraham nagmayatan nga iso ti kayanakan di Messiah. Wow. Ang nga kayanakan di Antichrist. So kita nyo di family yo. No ituloy tayo na kita. Okay, verse 19. For I know him, that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord. So magita yo. May isa nga family nga napili. Dayta. The worst nga family imbis nga the plan of God, jay family ni Saul, nga king. Ken jay family ni Eli, nga priest. The reason is, nga haan nga na-fulfill, da jay mayat kumakadakwada, jay amada, nga da Eli ken ni Saul, ti pinaka-worst, pinakamadmadi nga leader, iti Bible. So nga handa na i-lead, jay family da, iti plan of God. Ni Eli kuma, may isang kuwana jay papadi, ti anak na. Pero hana na i-guide. Ni Saul, ganun din. Nga agbalinda kumabot, nga royal family. Pero hana nga na-i-guide. Nawatan tayo. So nga adda, kada tayo karkaro, kada tayo nga ama. So kanyak, at least, naglawag kanyak, the purpose of God in my family, in my life, is to take care of this ministry or his flock. At least naisitalak pa yun. Amu kon ti fulfill kidya. Da kayo ngay. Ura bahaya. Tanong hanyo mo pangigagayda nyo ti family. Amen. Adati kwang, adati family nga kasparigan day trabaho da, nukit kitaan tayo na gijay, in mo nang, adadain mo nang ti trabaho day family na, isot nang i-start, ti instrument, kakasjay, ejay daduma, adati may sa family, ito Genesis, nga isot nang i-start, nga nagidaton kini Apo Diyos, edi medyo inmadayo ti tao, kini Apo Diyos isuti first nga nangidaton ti kararag,
Ngay rugidan nga pray. Family day ay. Amen. So da jay ti akam tayo. One day kung nakarod, panawan tayo da ito'y lubong. Report tayo to, ijay, captain tayo nga ni Jesus. Ag-report tayo yung officer tayo nga ni Jesus. Yan to tayo report mo. Mission accomplished. Kasi nga ta, katisungbat na, well done, thou good and faithful servant. Or, mabangkay jay, ang kuha mo may karya kunuhan. Ngam da jay nga rod, once, karo jay salvation na, once nga na mismo day awanen. Tiket ko sawen, dayan ti pinaka madmadi nga mangyari ken ka. Itiag na na yun. So nga kanyak, kano'y ko ibagbaga, at ko'y sigurado sa salvation ko. And then, my family. And then the ministry. Amen. Tawans nga na-miss ti tao day dagijayan ti pinakakadakkelan nga pagbabawian ng tutibiyag na. So nga kada tayo, nga umay, love your family. Anya magungunam, uray ti lubong kukuam, no mapukam mo ti kararwam, kata niya mo't magungunam, uray lubong ti kukuam, ti family, mapukaw to, ti masakpayan. Love your family. So, biro ko nyo number 5, the specific purpose of God in your family. Amen. Hala nga day rumangay ka. Rumangay ka, what is the purpose of God? Apay nga parang ayan da ka. Kakasjay gamin. Whew! Amen. Parang ayon na ka because God has a purpose nga aramidan through you. Pinaadal na ka. Why? He has a purpose to do through you. Amen. Dati biro ka niyo. Amen. Hallelujah. Kita dati fulfillan nyo habang adapay gundaway. Amen. Praise God. So, dati inayon tayo. Of course, maintain nyo lata. Dahil ayat. Nagiging mono nga nadadal tayo. Meditate tayo lata ay fulfillan tayo. Amen. Amen. Tumakdar tayo. Hallelujah. Now, tiray ito'y malam. Tiaramidan tayo. Is to seek God through prayer. Amen. So, nada, ti asawam, ngayong kuyog mo. So, ti ka holding hands mo. And then, so ti ka duwam ngagpray. For your family, focus, your family can a specific plan of God for your family. Amen. So now, kita nyo ni asawa yun nung makita yun pa lang. So the partner yung agpray. Ulidak ti prayo the specific plan of God in a family. Seekan niyo the giant ni Lord. And then pray for your family. Let it focus. Hallelujah. Kaya want the partner na. And may dito
takder ka, katag-pray ka, para di family. Seek Him ni Lord, the specific purpose of God for your family. Holding hands kayo, and then pray. Now, start now. Harabahaya. Undarabababas. Undarababababas. Undalabababababas. Iyarabababas. Father, in the mighty name of Jesus, thank you for revealing me your plan, purpose for my family, to take care of this ministry, your flock. Thank you, Father, for this anointing that you have given us. Father, we need more guidance of your Spirit. We need more revelation about this. Help us to fulfill what you have given us. Help us to fulfill this ministry that we have received from you. Help us to do all these things by the power and anointing of your Holy Spirit. So we pray for our family. Tuloy mo, Lord, i-reveal ka na kinubing. Tuloy mo nga i-reveal ka na kwado di kinadjus mo. Ti planom ka na kami ang family. Planom ka na kwada. Ituloy mo nga ikarga iti heart da. Iti burden, iti ayat, nga mang-fulfill iti na ito'y. Dawatan mi nga ilisim isuda, iti diversion route ti enemy. Dawatan mi nga ma-open more and more, iti mata da ito'y nga ubing mi. Iti panaki-join da iti na iti mission. Ngayon purpose mo kara kami a family. So thank you, Lord. Thank you for your covering. Thank you for enlightenment. Thank you for your anointing agflow. Karagitoy nga ubing. Salamat, Father. Mabalin yung asurutan lagi dyan. Come on, do it na. We declare, hallelujah, Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you,
Sa masunod yung mataya tayo. Tinahan niya dari siguro. Undarabahay. Yes, amen. Dawatan mi dagito nga makita mi ken may priority mi dagito nga plano mo Dios. Dawatan mi nga may priority mi dagiti spiritual things. Kas makita mi nga daytoy nga lubong ket dumakdakas. Daytoy nga lubong ket mapmapan iti panakadadael. Ngam salamat Father ken ni Jesus ada ti planom kada kami nga napintas. So help us in this church nga mang-fulfill kada gitoy nga nakayaban mi. Mang-fulfill kada gitoy nga paimam kada kami. Salamat ti panakagather dagiti adua families to serve you. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you. Salamat, O Diyos. Itiray di manen ngal daw. Yes, in save mo da kami. Parintiktaram da kami amumi nga si kalata. Ti protector mi. O Lord, amumi nga si kalata. Ti makai-preserve kada kami. So nga sikat padayawan mi. Nga da kami palang nga karkarara, gada kami palang nga sibibihan. Gapoy tira ito nga mission nga kayat mo pa nga lipasan mi. So tulungan da kami nga road tapno makita mi na ito kaya't may patungpal mi. Commit mi ken ka amin nga families nga da dito kaya tira ito yung church. In Jesus' name, amen. 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 Praise God. Hallelujah.